الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولنبتلن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمام قسم دے حمد و ثنا حمدہ ثناوات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء امام کائنات آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ذات گرامی کے خاص ہے۔ حضرات ایک چپ کے اداسی ہو، پردہ کے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری روحانی ماں اور بہنوں، آج کا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جس حوالے کے نال چند گزارشات چند معروضات میں تساں احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں، وہ ہے مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جنہاں کا نام نامی اسم گرامی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلال کون ہے؟ حضرات جبل استقامت بلال ہے۔ حضرات آمینہ دے لال دا بانگا بلال ہے۔ بلال کون ہے؟ حضرات سب تو پہلے جنہوں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہنے کا شرف حاصل ہویا۔ اور کائنات والو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ کنیت انہاں دی ابو عبداللہ ہے، انہاں دے ابو کا نام رباح ہے اور انہاں دی امی کا نام حمنہ۔ اور سیدنا بلال بکریاں چرایا کرتے، امیہ بن خلف ایک کافر حضرات ایدے غلام رہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کائنات کے لوگوں انشاءاللہ العزیز سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سیرت کے حوالے کے نال میں تھوڑی جی انشاءاللہ گفتگو کراں گا، بڑے پیار اور محبت کے نال، بڑی ہی توجہ کے نال، توجہ ساری کی ساری میری طرف ہوئے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ رب کا قرآن حضرات آئیے اللہ کا قرآن پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک کی فرماندے نے 20واں سپارہ حضرات اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ پاک کا قرآن کیا ہے، فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ پاک کا قرآن فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کائنات لوگ اللہ پاک کا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ فرمایا کیا لوگ ایک ایمان کر لیندے نے کہ وہ ایمان لے آن تو بعد بڑے آرام تے سکون دی زندگی بسر کرن گے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ جڑا بندہ ایمان لے آوے اودے تے اللہ پاک آزمائشاں دی نازل کریا کردے نے، ایسے بندیاں نوں اللہ پاک چیک کریا کردے نے۔ جڑا بندہ ایمان لے کے آن والا ہے، جڑا بندہ اللہ پاک دا اللہ کے رسول تے ایمان لے آ کے آمینہ دے نال دا کلمہ پڑھ لیندا ہے، فرمایا ایسے بندیاں نوں اے نہ سمجھیا کرو ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا بلکہ اللہ پاک ایسے بندیاں پہ آزمائشاں نازل کردے نے، ایسے بندیاں نوں رات میں ترمذی کی روایت یاد آ رہی ہے، آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آمینہ بلال فرماندے نے کائنات کے لوگوں ترمذی کی روایت
سب امتحان اللہ کے نبیوں کے انبیاء بیعت کرتا ہے اس کے بعد نیک سالے لوگوں کا امتحان سب ہوتا ہے اس کے بعد جڑا عام بندہ ہے وہ کا امتحان ہوتا ہے حالات پھر گھٹتا جاتا ہے جس طرح بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے بندے کے ایمان کے مطابق اللہ پاک بندے تے آزمائشاں نازل کر دینے امام کائنات فرما دینے کائنات جو لوگوں بندہ دین کے اندر جتنا سخت ہوئے گا اتنی ہی اللہ پاک دیا آزمائشاں بڑھتیاں آن گیا جتنا بندہ دین پہ زیادہ چلن والا ہوئے گا فرمایا اللہ پاک اس بندے کو چیک کریا کر دینے اے بندہ پتہ ہے یا بندہ کچا ہے حالات اللہ پاک چیک کر دینے کیڑا بندہ اینا اندروں چوڑیاں کھان والا ہے تے کیڑا بندہ اینا اندروں میرے دین تے ثابت قدم رہن والا ہے کیڑا میاں مٹھوئے تے کیڑا مجاہد ہے اللہ پاک چیک کریا کر دینے فرمایا کی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہ پاک فرما دے میں بندیاں نو چیک کرنا میرا بندہ کدھر تھڑک نہ جائے ایمان تو سائر پہ نہ ہو جائے کائنات کے لوگ پریشان نہ ہویا کرو اور میں باتاں آگے توڑنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک کا قرآن دوسرے مقام پہ حضرات کی اعلان فرما رہا ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک کا قرآن اعلان فرما رہا جڑے لوگوں نے کہہ دیتا میرا رب اللہ ہے میرا خدا اللہ ہے عبادت اللہ بھی کراں گا آمینہ بلال کا کلمہ پڑھ کے اللہ پاک کے کرتے آ جائے گا رات پہ کٹ جائے گا جڑا بندہ اللہ ذل جلال کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس چیز پہ استقامت اختیار کرے گا فرمایا اللہ پاک نے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا ایسے بندیاں نہ غم ہوئے گا نہ پریشانی ہوئے گی قیامت کا دن ہوئے گا ایسے بندیاں نو اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا تیجا مقام میرا دل کردا قرآن پڑھ کے سناتا جاواں اور اللہ پاک کا قرآن اعلان کی فرما رہا ہے اللہ پاک نے تیجے نمبر کے میں قرآن کی آیت تلاوت کراں اور آپ قرآن سن کے سینے اندر ٹھنڈ پاؤ کہ اللہ پاک قرآن اندر کی فرما رہے ہیں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا اللہ پاک نے جڑے لوگ کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے اقرار کر کے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے حالات غماں دے پہاڑ ٹوٹ جان تکلیفاں تے آزمائشاں اللہ پاک دی طرفوں ایسے بندے کا مقدر بن جان میرے بندہ استقامت اختیار کردا ہے بندہ ڈٹ جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک کی وحدانیت میں اللہ پاک کی توحید پہ ڈٹ جائے گا فرمایا استقامت اختیار کرے گا اللہ پاک کے فرشتے ایڈیاں مدداں واسطے نازل ہو جاتے اللہ
سیتے دے سجے کھبے اگے پیچھے ہوا کرتے ہیں کائنات کے لوگوں ایسا بندہ کبھی بھی ڈولیا نہیں کرتا اور آزمائشاں دے پار حالات جبلے استقامت صحابہ اکرام تے اللہ پاک دیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں انہاں دے اندروں میں جناب والا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کروں گا محسن مصطفیٰ دا تذکرہ اور کائنات کے لوگوں امام کائنات پر یار بلال کون بلال جہے بارے اندر صحابہ کیا کر دے اے بلال ساڈا آقا ہے ساڈا سردار بلال ہے حضرات بلال کون ہے جنہوں کائنات کے لوگوں تب دی ریت پہ لٹا کر کے ان کے بعد بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے جاندے حضرات بلال کون ہے جنہوں جناب سولہ والے چھاپیاں پہ لٹا کر کے کلندر رسیاں پا کر کے بلال گلیاں اندر کسیٹیا جاندا بلال کون ہے حضرات بلال تپدیاں کولیا تے لٹا دتا جاندا حضرات بلال دے جسم دی چربی پگھل پگھل کے کولے پسم ہو جاندے حضرات ہڈیاں نظر آن لگ جاندیاں بلال کون ہے حضرات میرے پیغمبر دا یار بلال ہے اور پھر میں بات اگے چلاواں کائنات کے لوگوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان لے آتا سبب کچھ اس طرح بنے ہیں امام کائنات غار ہرا کے اندر عبادت کرنے واسطے جایا کر دے حضرات 8ویں صحابی نے 8 بندے نے جناب جنہ سب کو پہلے ایمان لے کے آندا ہے 7 بندیاں تو بعد 8واں نمبر میرے بلال دا رضی اللہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ 8واں نمبر جناب بلال دا کائنات کے لوگوں کالا جیا رنگ موٹے موٹے ہونٹ نے حضرات آمینہ بلال دا یار بلال ایسی سبب بنے ہیں آمینہ بلال غار ہرا اندر جایا کر دے حضرات عبادت واسطے جناب ابو بکر نال ہویا کر دے ایک دن امام کائنات نو بھوک بہت زیادہ لگی ہے آمینہ بلال نو بھوک نے ستایا پیاس نے ستایا سامنے لے گیا وے امیہ بن خلف دا غلام اے بلال بکریاں چران واسطے آیا ہے آمینہ بلال نے بلایا فرمایا او غلام اڑیا گل تے سننا حضرات بلال اے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ بلال دے کولے تشریف لے کے آئے نے آ کر کے کہندے نے دسو کیا ڈرے آمینہ بلال فرماؤندے نے یار بلال مینوں بھوک بڑی لگی ہے اجازت ہوئے تو امیہ دا غلام ہے بلال آندے نے جینا امیہ دا غلام آمینہ بلال فرماؤندے نے یا اجازت ہو تو میں بکری دا دودھ چولما اے بلال آندا سونیو تہاڈا چہرہ تک لواں تے انکار کرن نوں دل نہیں کردا سونیو تہاڈا چہرہ تک لواں تے دل کردا اپنا آپ قربان کر دیواں آمینہ بلال نوں بلال کہی جا رہے نے آمینہ بلال جی اے بکریاں تے دودھ ہی نہیں دیندیاں ارے تے بکریاں دودھ دین جوگیاں کوئی نہیں جناب ابو بکر جلدی جلدی بولے آتے میں بلال یار اجازت دینا تیرا کام ہے بکری دے تھڑا جو دودھ کرنا رب ذوالجلال دا کام ہے آج جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلال میاں دنیا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جاتا آمینہ بلال دا غلام بن گیا آمینہ بلال دا یار بن جاتا ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا کہ مسلمان ہو جاتے ہیں تھوڑے جا دن گزرے تھے امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا ایک کافروں دا سردار دلی والے حضرت امیہ بن خلف اے بدتمیز انسان ہے کائنات دے لوگوں امیہ بن خلف انہوں پتہ چلیا بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے آمینہ بلال کا کلمہ پڑھ لیا ہے کائنات دے لوگوں بلال نے ظلم بھی چکی چلانا شروع کر دیتی سیدنا بلال رو کبھی چھاپیاں میں ہویا جاتا ہے کائنات دے لوگوں نے یاد اندر آؤں ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے بلال کلمہ دے پتریاں کولیاں پر لکھایا جاتا حضرت بلال کے جسم دی چربی پگھل پگھل کے کائنات والوں کولے بجھ جایا کر دے تو سیدنا بلال اللہ دیا صداواں اسے طرح بلند کریا کر دے حضرت اے امیہ عمر بن عاص فرماندے نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جناب قلندر رسیاں پا کر کے اپاس کر کے مزارت گلیاں بندر کو سیدھا کر دے کبھی سیدنا بلال حضرت اے تقدیر ریٹ پہ لٹا کر کے امیہ اوپر کھڑا ہو جاتا کبھی سینے پہ گرم پتھر رکھ دیتے جاتے کائنات کے لوگوں لیکن جناب بلال کیسا پختہ ایمان میرے بلال دا ہے ایمان میں کائنات کا بانگا بلال ہے حضرت اللہ دیا صداواں بلند کیتی جا رہا ہے حضرت آمینہ بلال کو بڑا توکے اس معاملے کے اندر امام نے کائنات مرشد پاک بڑے پریشان تھے کائنات کے لوگوں میرے بلال میری وجہ کو پریشانیاں میں آمینہ بلال کا کلمہ پڑھن کی وجہ تو بلال تکلیفات ازمائشاں اندر امیہ بن خلف اے بدتمیز بندہ ہے میرے بلال کو بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے آمینہ بلال روئی جاندے آمینہ میرے صحابیوں ہے کوئی بندہ جڑا میرے بلال کو آزاد کروا دے امیہ بن خلف دیا سزاواں تو نجات دلوا کے بلال آزاد ہو جائے گے کائنات کے لوگوں امام کائنات فرماندے نے میرے صحابیوں جڑا بندہ بلال کو آزاد کروائے گا میں آمینہ بلال جنت کی ضمانت دینے تیار جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے امام کائنات کی میں ابو بکر بلال کو آزاد کروا دیا گا حضرت سیدنا بلال کو بھی گزر رہا ہے آمینہ بلال نے فرمایا ابو بکر یار اے بلال کو میرا پیغام دے دے بلال پیاریا صبر کر حوصلہ رکھی تو ایک کریا کر پوری کلمہ پڑھ لیا کر جنہیں اچھی کلمہ پڑھنا ہے انہاں کو تکلیف پڑھتی ہوتی ہے اے ظالم اللہ کا نام سن کے میرا نام سن کے بڑا غصے اندر آ کر کے تیروں بڑیاں تکلیفیں دیتے ہیں حالات ایک تو میرا میں صدیق گزر رہا ہے دیکھیا سیدنا بلال کولیاں کے لیٹے میں کہ اللہ احد دیا صداواں بلند نے اے ظالم اور زیادہ تکلیفاں
لے سکتا میں کلمہ نہیں ہوں چھڑ سکتا بھائی نہ کے لوگوں جناب صدیق مسلمان ہو جان تو بعد ایک دن جناب ابو بکر پوچھ دینے یار بلال میں گل پوچھنا چاہتا ہوں کیا جدوں تینوں او کافر تے بدبخت لوگ کلمہ پڑھن دی وجہ تو اے صحرا دیاں تپ دیاں ریتاں تے ہلاک نوں مٹا کر کے اُتے گرم پتھر رکھ دیا کر دے بلال تو انہاں دے عذاب کیویں برداشت کرنا سے ہلاک جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یار ابو بکر گل سن میرے جدوں او عذاب دیا کر دے تکلیفاں دیا کر دے میں ایمان دی مٹھاس اور انہاں دے عذاب دا موازنہ کر لیا کردا سا جدوں میں انہاں بڑا چوڑیاں نوں ٹولیا کردا مینوں ایمان دی مٹھاس بہتی آندی سی کہ میرا ایمان انہاں دے عذاب تو غالب آ جایا کردا ابو بکر مینوں انہاں دا عذاب محسوس ہی نہیں سی ہوندا آئے میرے اللہ کیسا ایمان جناب بلال دا کائنات کے لوگوں کل کر لیا تھا جناب ابو بکر پہلے کھڑے نے ادھر امیہ بن خلف آیا جناب ابو بکر آندے نے امیہ یار کر سن اولاد نام تھوڑا عذاب دے لیا کر پھر ان ترس نہیں ہوندا اتنا بڑا عذاب اتنیاں سزاواں دتی جا رہی ہیں تھوڑیاں سزاواں دے لیا کر امیہ کو بول کیا میں ابو بکر تینوں زیادہ احساس ہے کہ تو اینوں آزاد کروا لے اے کالے جا رنگ دا بلال لے گا مینوں اپنا چٹے رنگ دا خادم دے دے اپنا چٹے رنگ دا غلام دے دے 1 کلو چاندی 1 کلو سونا دے دے بلال نوں میں آزاد کروا تے تیار سجنا پہ ابو بکر سے دے دا میرے امیہ ٹھیک ہے تم پتہ ہو گیا میں اپنا غلام جڑا کافر تیرا ہم مذہب چٹے رنگ دا ہے میں تینوں دے دینا وا میں 1 کلو سونا تے چاندی بھی لے آنا بلال نوں لے جاواں گا امیہ بلال گل پے ہوئی ہے آمینہ بلال دے کولے آئے نے جناب ابو بکر آئے سیدہ خدیجہ بھی کولے تشریف فرمانے کائنات کے لوگوں آمینہ بلال دا یار ابو بکر آمینہ بلال دے کولے آیا ہے آ کر کے آندے نے امام کائنات نے پوچھیا ابو بکر یار کی پڑھیا تو بلال آزاد کروان گیا سی کی پڑھیا کی گل طے ہو گئی ہے جناب ابو بکر آندے نے سونے امیہ نے میرے کولوں میرا چٹے رنگ دا غلام منگ لیا 1 کلو چاندی تے 1 کلو سونا منگیا ہے میرے کول غلام بھی موجود ہے میرے کول کلو چاندی بھی موجود ہے لیکن میرے کول سونا کوئی نہیں حالات تو اتنیاں باتاں سیدہ امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیاں حالات امی جی خدیجہ رضیاں نے ابو بکر سوتا نہ موڑی اے جڑا تیرا سوتا طے ہویا ہے اے دے تو پھر نہ جائی رک جائی اے دے تو استقامت اختیار کری تو سونا کہنا کلو چاندی تے 1 غلام تو دے دے کلو سونا میں بھتیجا دے دیاں گی اور سیدہ خدیجہ نے کلو سونا دیتا جناب ابو بکر نے اپنا چٹے رنگ دا غلام لیا 1 کلو چاندی تے 1 کلو سونا لیا جا کر کے امیہ بن خلف نے دیتا حالات امیہ بن خلف تو سیدنا بلال نوں پکڑیا پایا سیدنا بلال نوں لے کے ٹرے جان کائنات دے لوگوں امیہ کہندا ہے اوے ابو بکر گل سنی ابو بکر اے جناب ہنسی جا رہے ہیں امیہ بن خلف ہنسی جا رہے ہیں آنا ابو بکر ٹھگیا گیا سودا کاٹے دا کر لائی کالا رنگ دا بلال موٹے موٹے لباں والا بلال ہے کالا سیاہ رنگ دے دا حبشے دا غلام تو لے کے جا رہے چٹے رنگ دا غلام مینوں دے کے جا رہے ہیں ابو بکر تو ٹھگیا گیا ہے جناب ابو بکر آندے نے امیہ اے سودا کاٹے والا سودا نہیں اے سودا پڑائی
میا تمہیں بھی قدر نہیں جانتا بلال دی قدر جاندا یا آمینہ دا لال جاندا یا رب ذوالجلال جاندا ہے آمینہ دا لال یا رب ذوالجلال جاندا ہے ایڈیاں قدراں تو نہیں جاندا ایڈی قیمت تینوں کی پتہ ہے کائنات دے لوگوں سیدنا بلال آندے نے اے جڑا چٹے رنگ دا غلام لے آئی ہو اے رنگ دا چٹا ہے دل دا کالا ہے جڑا بلال میں لے آئے اے رنگ دا کالا ہے پر دل دا بڑا چٹا ہے ہائے میرے اللہ پتہ چلیا رنگا دی اللہ دیا کوئی قدر قیمت نہیں بندے دے ایمان نو اللہ پاک چکریا کر دے آئے کائنات لوگ دو جملے سناوا امیہ کی کہہ رہے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کہیں جانا ہے وہ کہتا امیہ تینا مولا لے آیا میں بیٹھے نہ کرنے نو اناج کھوایا میں او کہنا امیہ تینا مولا لے آیا میں تینو نہ کرنے نو اناج کھوایا میں ہو گیا مومن آج پتہ ای پایا میں حضرت بلال کو آؤ پکار دا نام محمد والا کالجے پھار دا رات میرا گزار بلال میں تینوں اناج کو اندر ملنا کھلایا سے آج تو ایماندار بن گیا مومن بن گیا ہے حضرت بلال آندے ہاں امیہ میں ایمان لے کے آیا ہوں سیدنا بلال جواب کی دے رہے پوج پوج بوتا ساری عمر لگا لئی رب تو بگانے کے عمر گوا لئی پوج پوج بوتا ساری عمر لگا لئی رب تو بگانے کے عمر گوا لئی شکر خدا کا دولت وحدت میں پا لئی پڑھ لے دل کلمہ احمد سردار دا نام محمد والا کالج پھاڑا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لوگ توجہ ہوئے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے جناب بلال ہو گیا جناب ابو بکر آمینہ بلال جو بولے آئے آمینہ بلال نے سینے لایا ہوئے نالے امینہ بلال جدہ دے پیر مرشد پاک بلال سینے لا کے نالے روئی جندے آنگے میں یار بلال تینوں میری وجہ تو بڑا ستایا گیا ہے امیہ نے تینوں بڑے دکھ دیتے ہیں سیدنا بلال آنگے ابو رو کے آنگے آمینہ بلال جی خدا کی قسم ہے پاڑے سینے دنال میرا سینہ لگا مینوں اللہ پاک نے سارے گھر بلا دیتے سیدنا بلال بڑے جاتے حیات خوشی دی لہر دوڑ گئی کائنات کے لوگوں ادھر آمینہ بلال ایمان دا ویلا ہو گیا آمینہ بلال آندے نہیں بلال یار اذان دے پڑھتے سیدنا بلال اذان دے لگے آمینہ بلال آندے نہیں بلال رک جا ایتھے اذان نہیں پڑھنے بلکہ بیت اللہ کی چھت تے چڑھ کے اللہ پاک دا نام بلند کر دے تاکہ مکے والے بھی پڑھ جڑے تینوں وکیل جان دے کالے رنگ دا موٹے بلا والا سمجھ دے تینوں آم گیا بندہ سمجھ دے انہاں نوں پتہ چل جائے تیری قبر یا آمینہ دا لال جاندا ہے یا رب ذوالجلال جاندا ہے حضرت سیدنا بلال بیت اللہ کی چھت تے چڑھے اذان دیتی ہے مکے دے کافر بدماش بیچ کے رہن ہو گئے یہ بطریاں چڑھان والا غلام ہے ہر بیت اللہ کی چھت تے چڑھ گیا ہے
सदामत बिलाल कायनात के लोगों इमाम कायनात ने फरमाया अल मुअज्जिरूना अतवालु आना यौमल क़ियामत फरमाया कायनात के लोगों जरा बंदा अजान देने वाला मेरी उम्मत के मुअज्जिन ने क़यामत तक होगा अल्लाह पाक इन्हां दियां दर्दनाक लंबियां कर देंगे पूरा पता चल जाएगा मेरी उम्मत के मुअज्जिन आ रहे हैं आमिना बिलाल फरमाते हैं कायनात वाले हो बिलाल तो बाद जितने लोग क़यामत तक अजान देंगे उन्हां दा सवाब बिलाल मिलदा रहेगा कायनात वाले हो आमिना बिलाल यार बिलाल टाइम खत्म होने लगा 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म करांगा कायनात वाले हो आमिना बिलाल यार ऐ बिलाल कौन है यार सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने इन्हां नूं गुलाम नूं आजाद करवाया वे आओ कायनात के मुसलमानों आमिना बिलाल जन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना बिलाल फरमाते ने कायनात के लोगों मेरा बिलाल जन्नती बिलाल रात कायनात के सारे मुअज्जिन क़यामत का दिन होएगा जनाब बिलाल दी सरदारी अंदर जन्नत दाखिल हो जाएंगे आमिना बिलाल फरमाते ने लोगों को पता चल जाए अजान का अजब ते सवाब कितना है लोग आपस के अंदर लड़ाई शुरू कर देना पूरा अंदाजी करनी पड़ जाए इस कदर अजान का सवाब है कायनात के लोगों और मैं गल्ला खत्म करने लगा आमिना बिलाल का यार बिलाल कितनी मोहब्बत कितना प्यार जो आमिना बिलाल का यार जनाब अल्लाह पाक को प्यारे हो गए जन्नत में भी दिन बात हुई है एक रोज जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी परेशानी से बड़ा गम में हयात आमिना बिलाल को दफनाया गया जो जन्नत में पीर को दफना के आए जनाब बिलाल ने सामान बोरी अंदर चुकिया मोटे के सुट लिया हयात के मुर्दे शान की सफर शुरू कर दिया जनाब अबू बकर को पता चल गया अबू बकर आगे ने यार बिलाल ऐना कर मैं और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता अगे आमिना बिलाल भी जुदाई हुण बिलाल तू छड़ के चल बिलाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा दिल बड़ा नरम है कायनात के लोगों जनाब बिलाल आंदे ने ओए अबू बकर गल सुन यार तू मैनू उमैया बिन खलफ तो ऐ जनाब ओदी गुलामी जो आजाद करके लेके आया मैं अगर ते अल्लाह की रज़ा वास्ते आजाद कीता हो फिर आजाद बंदे दी अपनी मर्जी हुंदी है जो चाहे करदा फिरे ओए अबू बकर यार अगर तू अपनी गुलामी वास्ते मैनू आजाद कीता हो तो फिर मैं तेरी नौकरी अंदर जिंदगी गुजारांगा जनाब अबू बकर रो पे आंदे ने यार बिलाल कि योजियां गल्लां कीती जाना है ए दिल तो कुछ बर्बाद नहीं हो सकता जनाब बिलाल हज़रत मदीना छोड़ के मक्के शाम चले जाते ने कायनात वाले शाम कर गल्लां जनाब बिलाल की आंदे ने कहंदा बिलाल राता कालियां आया ने तुर गया सोना पईयां लंबियां जुदाइयां ने हाय मेरे अल्लाह जनाब बिलाल रोई जाते नाले मदीने निकले जाते आंदे कीने जिन्ना दी खातर मैं मारा खाइयां ने ओ चन दसदा नहीं हो गया सुंजा मैनू देश बिचारे तरस गया अखां उस निजारे पर चन दसदा नहीं कायनात के लोगों सैयदना बिलाल रोई जाते नाले मदीने निकले जाते सहाबा गम के अंदर निराल हो गए रात वक्त आया जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला हज़रत मुल्के शाम अंदर जाके जिंदगी बसर करना शुरू कर दी है एक दिन आमिना बिलाल ख्वाब के अंदर मिले रात जनाब बिलाल सुबह के वक्त उठे दिल कीता मैं आमिना बिलाल को रोजे तोड़ के आवा हालात शाम को
سفر مدینے اندر پہنچے حالات صحابہ نو پتہ چل گیا بحران مچ گیا لوگوں مدینے اندر ہر بندہ سداوا لا رہا ہے لوگوں آقا دا پانگا بلال آئے آقا دا پانگا بلال آیا ہے حضرات سیدنا عمر دی خلافت سیدنا عمر دے یاد بلال آج کان سنا دے امام کائنات یاد جناب تو تازہ کر دے جناب بلال آندے میں امیر المومنین جی میرے تنگ نہ کریا کہ میں بلال تو اذان نہیں کہی جانی حضرات لوگ جمع ہو گئے ادھر حسنین کریمین بھی آ گئے کائنات کے لوگوں حسنین کریمین بھی آئے نے حسنین کریمین کہیں نے اے چاچا بلال اے سن ساڑھے نانے والی اذان سنا دے ساڑھے نانے والا یاد تازہ کر دے چاچا بلال سن نہ کر دے صحابہ دے نے اے بلال تینوں تے پتہ ہے اے شہزادے نے جنہ دی کدی آمینہ بلال نے نہیں موڑی سی بلال انہاں دی گل نو ٹکرا نہ دئی بلال روندے نے نالے آندے نے کائنات دے لوگوں اوے میں کدوں حسنین کریمین دیاں باتاں موڑن لگا جناب بلال نے کناں اندر انگلیاں دتیاں اللہ اکبر دیاں صداواں لائیاں مدینے اندر بلال دیاں آوازاں گونجیاں نے کائنات کے لوگوں مدینے اندر بحران مچیا ہوا ہے بڈھے بھی دوڑے آئے نوجوان بھی دوڑے آ رہے ہیں حضرات مدینے دیاں عورتاں بھی دوڑیاں آ رہیاں پوچھا جاتا آگے کینے اے آمینہ بلال پانگا بلال حاضر ہوئے حضرات لوگ مدینے اندر حضرات مسجد نبوی کے اندر جوانے جنہوں جناب بلال نے اللہ اکبر دیاں آوازاں بلند کی دیاں حضرات خدا دی قسم ہے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرات آمینہ بلال دا طور تازہ ہو گیا حضرات جو جناب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ انہاں درمیان تو پہنچے جناب بلال مصلی خالی نظر آیا آمینہ بلال دا منبر خالی نظر آیا غشی پئی بے ہوش ہو کر کے زمین تے ڈگ پندے نے کائنات کے لوگوں جدو ہوش آیا صحابہ روئی جا رہا ہے جناب بلال نے رو رو کے اذان مکمل کی تھی اور نماز فجر ادا کر کے مدینے اتر پیا آندے نے او مدینے والے ہو میں بلال دی آخری اذان میرے کو آقا دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں میں مدینے اندر نہیں رہ سکتا حضرات جناب بلال حضرات ٹائم ختم ہو چکے ہیں باتاں بڑیاں سی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے اور 63 برس عمر پا کے اللہ سے جلال کو پیارے ہوئے شام کے علاقے دے کر جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک کے دعا کرو اللہ پاک سانو صحابہ دا مقام اور مرتبہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے واہ بڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين